hadin ga jingmi ga jingu jor na kaliang kipai ba halor ga jinglong jingman jang surok na mau maram shadu shalat umsau kabari ga surok ba penyeso ya ki Artilligi district kata ka Eastern West Khasi Hills district bat ka Ribhoi district halor ga jingdan jang gitrok ki ba yat lengba ga nek surok da ka bakit ru yi gi jingkit ki ba khia palat pon bat ka jing bom don ka no entry dan nek jing bu por yi gi kali he lan nek gitrok ki bakit yi gi jingkit ki ba khia ki bakit palat pon lengba ga nek surok kabalak ta bahaya gi pajba khamtam gi khana school ki bayaj na nek surok menta ka singi na galiang ki nongilam jong ka seng HANM na ki Artilligi district ki ba kentup ni ki nongilam ka seng na Eastern West Khasi Hills district bat ki nongilam jong ka seng na Ribhoi district ha ki jingilam jong ba artist rentatiang bat uba kraut thong ni da ka jinga sendan lang jong gi khot ka seng na ki Artilligi district ki lelej bania kendu yau deputy commissioner ka Ribhoi district hu Abhilash Baranwal hagban nakaliang ginongilam jong seng HNM kila bu sundan da kador khas ban penpau holor ke jinge jong gi pajba jong gi negi Artilligi district ban nakaliang UDC jong Ribhoi ulokular ban simkhia holor gene kamat haba ai jingkran hadin ke jingwan kendu ya deputy commissioner ke district Ribhoi nakaliang jong ba artist rentatiang ubri presiden ke seng na Eastern West Khasi Hills district ulakentu gi pajba bakin ai ke jing trilang bat ke nongilam jong seng khnang ban la ban te lakam me ke jingya jong gitrok ke bakit palat put lengba ke nek surok bat shushu ulong ru balada ke sorkar jela kam shim khia ye ke nek mat nagalang ke seng rengkat bat ke pajba jong ni kisnang bat ki khna school kin mi pajba ban khang ye gitrok ke bakit palat put to menta kasngi ka harui tarik menta bunai nagalang presiden jong ka SDM jong ka Eastern West district ngamse ban hiar sane shadu Ribhoi district ban kren jing uting nam jong pajba nak menta tei surok mamaram shadu ramsa balai ba ngahap ban hiar shadu sane harangkat ni jing senan lang ni ngelam po Ribhoi menta sngi la wani kendu ya disi belum berom jong ka Ribhoi district ba ide ban penbet modor ikane ka kam kaji penherstet ki kali kajing yat yang nesate sepo ram sau sadu semua maram kapanap jingma khamtam mi kina school ki bayaj nak te surok amar balai ngapan hiar ruchne menin ro kadar keren ngelawan bu jing tho apo disi Eastern West district hang te ru kular ban keren ni kaju bagin se penbet bat ka district Ribhoi te bancu sengap tenang teh umla sya ngamese ngawan berkendu seduk sini Ribhoi ba uneru lakular sini Ribhoi ru lakular baginya keren ban pentip seduk stik government na gamta jing sem jenjar jing pet nyong baka kim bala surok pi balai ni hakwan benujor kada ubah kalong ba kajing ya kit palat put dikali sekolah tayar jerong kapan ima hamtam kinai lai teli sautuling jengking padon nadu district Ribhoi malong dep padon ko jengking kamta sadu sau kerang kamta po omden kini ki sautuling jengking ngai ba kin sakdia no rada pi pelaj ya sahu ini kali kit morjilut kaba om ila pediang su nakaliang ni kinong sinong jong katika area beruwen nga tentu yang kita ba nadu no omber sadu malong dep tatar ter kiba dayat yang surok bakin snok tilang na bentakane kajing dulkam jeng yu ba mat ngan batai fi kuwe kalong ne ngam kuwa banyo i ba kum katuk surok por musya ba piyat nene lalam sa sudu cuma maram pajba ngas rafikan ba tu surok mentaka sorkar kala ai surok ya katu ba kalau biang banjat jingi kalirit lana kita kali bahap katkum ke jingyat jeng ke jing senai surau Henry lada ka sorkar ka ailat banjat igine kali kibakit palat liam kat buat ya kipen khenru ya kikendon an belbetha bangkit Henry kit jubor ke kamut ba kim nyusnep ingi kipat ba nusnong besong ketika Hai, dengan tenturu yang sokar ha lengba gini gelat tai kebor ba pide bensim kia modor ikane lem kamta ngim bense kumbanga ong menin bang hammi sabar harangkat kena school harangkat kilong kemi na kamta ba kan sukan sain
hakaya yang jong kena pajba kawai kalong kemne ngani tu ipi lada kate ke cingdam pila section ban repair ya ka hadu 10 crore ha balai msa banyak kita ga surok kali ke bayat nang te hakor mencuba kipet section ya ka 10 crore ban repair ka cingdam itu kali ke baket sanpon puton rupiah balai pimpen he ada kata surok ke ba da ki smelting itu ke cingdam kata uwi ngabuk cikli sorka ngangong depan weng na itu kanar 10 crore pila pelut itu tu bepi pelut orang tu balai kita kali kimlak banyak yang tu ngai buat kibo suruh orang teh ki KSPT ki supeniang kai tu ki pendiang kai dia kali rek teh don jumut yo hayang ban tu sadam itu ki bos itu ki driver bos sendiri bos ki bai syong tu dapat kanar don menta ketu gadam hantu hadam don daga sudah tu buat pencenang don hayang tu penkan mau kita ke jing ingi ki ba haba pila ai ka sangson do 10 crore balai bomlong banyak kita kali ha dengan tentu de banwang no buat itu kanar ke ba pi bu tu tamdul jumut pi pelut 10 crore hajing sisa pi pelut untuk 10 crore di besna no narum na ka wai jingking kalak long ban pensuk gitu nungkit mar hoi kin kenthok yang ki malik kali ande ngakran ni jing sisa ba sengobha buat sukaro ka ngapan kan mau ba hati kisnem ki balalek kala ong ba ki sipho tayar salor ki de banyan through de mor keneng sadu ri boy te mentang i gitu gi kali ki ba kan ri tayar sipho tayar sajerong nah kata ki surok kian dawat karorar mau pi kamdon aputon begitu ki ket hadu ri puton hato lak mau belang sakat no ngindang yesya ya kena ke jinglek matla beli ngi ba ngi matla sengi yo i tang maki kita ki buat bahalor ne kita ki helbel kumbo ong ki pajba am sing sino ngimtip dia mana tang helbel ndai ngihap keno ita ketin helbel 8 mi do pajba damdon kita ki no phayan balai enjak yang kita surak ba kamdei dan surak banjak kita ili kata ki ngahap her banyak kenduk telah de yang bisi nang ne ba den pendek bandor ban kawai kalong kemne ba dai phayat kili nang te subhaban ai no dong non tri khang ban sif ki kun ki ki bayat bayeng ladu kena skol hadu ki nong lek nong wan na banta tu surong kate ki surong sin balayat kili he ngai i ba tang jaka pas kom don kate lo menta ngi sokya kan yang liang ki nong ilam mo nang ba kan pensuk ya upaj ba ada pi ai nong tri ban nyat men met dei kali kemot kelak suk ngasu ajeng mu ro kawai kalong tak na nyimong banam syak panjat kali tang bakin riu saka di banjat hakapor men ro je kumbang ala keren menin po Eastern West kali theli nang ne ngakarpat udisi kumba ulo keren ko ngan sachim ya ka ya banyak keren ya kene kumba hapo steel ne artayo bagi de ban pendam da gimla pendap ket kum kata kemot kaliangi ngi mese ni hammi sabar mar bale ngi iba hakawai kesngi makasadon kena kecing dia basusi ngimkuak ban yui ya kita ni kuak ban keren lupa krek ban kan dia dah boburom ngakarpat session ba kini ki arteli ki distrik wana kaliang ni ki samla jong kathan masa hal tegi area dak nomor ki deban isim kiamador kumba filokular hangi ngilwan bu ro lang ba kecing tho ba bikin sesim ya kasin jam ke bakam kloy na menta kajing dawa jungi ban le ya kata kutkum kajing katkum bangila ai kajing tho sya UDC Ribhoy bat Eastern West bat ngilabu ro ikupi sya Pludi Soyong sya polis departemen kentapten ngilabu lut ya kajing tho ba nga terpan buat ya ka state government lada pisodai ga ai ba nyinlaj ban mi sabar baso bahalek kengkam lem kemta ni hapsim dak wei senjam kumno ba kan laj keno kecing jia kena ban pensuk buat di surka hadin pengelimi surok buat keno yang ngi ba ngide kita ngingim pediak kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnold Sau Prapra Sansau,
lani pra lain nyo ar nyo sawar driu nyo. Pidon kam projektor ban peni film ni pidon kam projektor na kebentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai driu ar nyo lai.